Rimaka Wan Ka Kabalon Hapadeng Jing Shitam Iduai Nagalinda Pinsuk Lang Nendo Balon Hapadeng Jing Pam Kalai Duai Nagalinda Elbina Barramdor Mary Grace Femina Gendering Iris Redding Son Lubenting Ivan Shah Levinson Calvinson Edison Plentiful Bar Piccolo Badanka Bakinyoga Jinko Jinkia Duai Nabenda Andrew Percival One Bok Mawkhlam Pen Sngi Kamenda Gasuni Duai Nabenda Milti Kongsti Ba Shasumar Hakumat Ba Inyoga Jinko Jinkia Duai Nabenda Boasting Roy Lington Marshall Teng Shai Hun Pakilin Hapadeng Jimpa Gajing Shitam Duai Nabenda Kainga Sanjong Ben Baben Ravan Kasha Par Constella Mary Epinia Parsamul Kikun Bakan Kam Roy Hagajinge Ben Penero New Yakinga Sembaron Poli Nomor berapa kuntai? Kohimen ko param aga negi yukirish bakuit tongin duai kerpang naga benda kejing jatait bam jikut min siem jang uppa bakuit Francis balaklad minin bat kumjurungi duai naga benda ka balang baroka wai baka bor jangka jingidu kris kanang seizo halo baro ngi duairu naga benda uppa bakuit demai ben sajid hapadeng arposngi Ngadu ke por balak kladu pa bakuit naga benda kene gijing tumu barok ngiduai ha kene gi yukirish bakuit ranggat pat gijing tumu shime chongi barok ha kerteng upa baru kon baru men suyem bakuit amen kajinga e jangu trai jangi yu Jesus Christ bat kajinge jangu blai lem bat kajinga sulak jangu men siem bakuit kindon rengka bat pi barok rengka bat pi Kohimen ko para tong isangaj por ban ko slai halaga donor kamen siem halar baro jait ki pop jangi halar baro ki jingduna jangi kamda me khat bangi dan don ha kene ka ayom paska nginang duai banginang iyo ka jinga enau jisu halar baro ki jing talat ki jingduna jangi Jisu map yangi sait kud yangi dagas namba kardor ga jame nga phalam how blay badon por baro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkhat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat bakra e janga namar kata nga karpadi ka maria bakuin kabayaisa kateisoti yaki angel bat kiri kuin badia pi ko himmen ko para banduwai nagabinda jonga ha utrai ublay jongi ublay badon por baro nis ne yangi barandala map iki pop jongi unyalam yangi shaga jingi bam jikut amen
ubano banon kamon baba ya royame inambani mani ay pendon buram anis moyame ko simple ko palon barbaro ko kunarwe upa ko trayo Jesu Christ kun lambro duble akiti poperte yang kacing kerpan terus seni yangi itamame bakun itamame utrai uwe bahagli tamame koji sukri me bayai lomple ajing yalom kawe madu men simbakun akaburo mupa to nginia duwai nagabinda kajing jatait bam chikut men siem ya upaba kuwait Francis niduwai ro nagabinda ki jing tumo shime changi niduwai nagabinda ka jing tumo pat ka jing don kam janga balang salon zar ba ngindup yo upop batimai badap daga bor men siem bakui niduwai nagabinda ka divine mercy healing retreat kaban stang na doar po sandarik baro ke bai kerteng ke badon jing demu penwan chimenda ke neg retreat pa baro ka bor jitsu kanang kiar halo jongi lembaga jingis ne ka jongu koblei mei ubala ai hangi ya ka jimpin kia paska tonang senran lendi ye ki pai jame da ka jingai baken jabane kramba haba kilayo ya ka jinglai luit bajanai kenla ban kemen habene na kata kaba pin kemen ye kementa hasla perte dautrai jangi Jesu Kristu kon jame uba imbat sensha rengkat badme ha ke jingelong kawei jangamen sim bakui ublei junom la junom amen kaching pule na kam changki apostle kalanong ka ba ar tekot ka balai penriu ter hado saphowe ha kasngi pentecost upitros ulakran hakichu to ai babaro ki pa Israel kintip shaikidar ba ublay ulapelong utrai bat ukris ya uni ujisu ya uba pilasa narpna haba kili asngaw yakani la dungkak ya kadono chungki pat kila ong hau Petros bare ki weipat ki apostle ko para nginle kumno ti upitros laong haki lokala ka bamut pat uway pa way na pi unsya pen baptis sa kerteng uji Sukris na kapenta ka ching mapi ki pop chong pi pat pinyo padiang ya ka ching ay chong mansim bakhoy na ba ka ching kular ka day hapi padagi kon gikti chong pi padagi to baro ki badon ha chingay ha uway pa uway ya ubaw try ublay chungi ulakhot shalade pat ulakran pen i haki dabon ki uway pat kitin parulakan tu yaki uong to palat ya lade na kani kapateng baman kumta yaki tu ki palapdiang yakakten chung u lapen baptis bat hakata kasngi lapen yasa kumbalai hajar ki mensim tin chung trai Iso ya samlat kulai mobile news pa katsa Vai antifon ke balai. Itu kat sausan kan neo dukut.
Utrai undon rengka bat pim kajing puli na ka gospel bakuit katkum uyo anis. Kamaria kalayang bat yam habar kajing tep. Bat kadba kadang yam kaladem ban pet shapo jing tep. Bat kalayo i arngut ki angel ki bariam li. Bagi syong hangda habaladon kamet ujisu. Uwe hakli bad uwe hakijat. Kila ong haka ko kong bale piam. Kala ong haki namar kalarano ya utrahay jonga bad ngamtip hangno kila buyawu. Maria ong kumne kalapay din bad kalayo iyaw Jisu bau yang hangda. Henry kamtip bade ujisu. Ujisu la ong haka kong bale piam yano piwad. Kalanang taray bau deu nong sumark per. Kumda kala ong hau ko ba lada pilarano yawu yatu yanga hae pilabu yawu. Bangan le shimno yawu. Ujisu ula ong haka Maria. Kala pai wak shawu but kala jubab haka Hebrew Rabboni. Kabamod ko nongikai. Ujisu ula ong haka wat so yanga namar ngampat late kiu shawu pa. Henry ki late shaki para jonga badiatu haki ngalet kiu shaupa jonga badupa jompi shauble jonga bad uble jompi kumda kamaria Magdalena kalalet yatu haki sinran ngalayoi yautrai bad kalayatu haki baula kren haka yakine kiye ka gospel jong utrai Kajingero yame kudis. ko himen ko para bayin ha utrai Jesus Christ kadba ngidang don hakane ka tayo bak Easter ka tayo Paskha ngidang puson halor ka jimpaw jong Jisu balami pat na kibaya. Mindakasngi ujisu wan pau shaka Maria Magdalena haka gospel. Bad ulawan pau haka Maria Magdalena kum nong sumark per. Habangi puli nong sumark per ne habangi puzon o ka Maria kala parkat kum ne kampat kut. Ublehi ula pin parkat ya ka Maria kumne ya ujisu kum unong sumart per. Haba kaktino bale kapin bana hangi hakane ka dur kadon ka jimmut ka bayar halor uni unong sumart per. Namar nakaway ka per uble ula beno ya u Adam bat ka im. Hakak takak per uble ulong unong sumar. Uble ulong nong sumar ka per. Namar ka pop jango Adam pat ka im. Kilamino, kihaban mino nakak takak per. Bala sumar da uble. Bad ngiyong katakak per kalalong kum ka paradise. Bad ngiyos ngawro habaw Jisu ula syayap halor ka dimpana. Uwe nong tu ula karpad yaw Jisu
token mau ianga kotrai haba mela poisha paradise baduong piru pin sadon batnga ha paradise kabamut ujisu ukerlalong unong sumark per menda ban penrong biang yakikun bendriu balale pop badu balamino naka per Eden nak per paradise bad minda lempa ka jimpidiang yavu lempa ka jingkongu yavu lempa ka jingid yavu ngidon sasasin yakalad ban rumbiang ha kanek per bala sumar da ujisu minda ude ujisu usumar yakane na marude mau ula penkoid yaka pop kabala stang banjia ha kanek per bad minda ka Maria ka yeng hangdo bad ka kot iya ujisu Rabboni bad ngitip haba ublay ula wan ha ka per Eden enda u Adam bad ka im kila lepop ublay ula kot Adam shano medon Adam shano medon Henry u Adam umshim la jubab ula buri yalade hapadeng kiding namarus ngawla rain minda ujizu unong sumark per ula kod yaka kerteng Maria bad ka Maria shisendon kala jubab kalam buri yalade kalam ting Rabboni kala pendimai yaka taka jing tamseneng jengo Adam daka jing kongu kumba ujisu ula penkuit yak per daka jing shitom ka jingiab bad ka jimmi pa jongu minda kinombur jongu yakikun jongu ke pendima yak jingade minda kilaban kongu bad kilaban shashkor ba kilaban jubab ka Maria Magdalena kayang kum ki dakishin jongi iway pa iway haba ujisu kot unong sumar per ula kot iyaka kala jubab Rabboni kala pendima yaka jingir jonga sashasin badu jisu haba kala ong ko Rabboni kala ong melong unong ikai melong unong sumar per bad shakne per ngivan namar ka Maria Magdalena kala yo iya ujisu kumunong sumar per namar kata ka jaka bala tep ya ujisu kala long ka kindau jong ngu Joseph of Arimathea bad kala long ka per bad napadengi ding lese ujisu la wan kumba uble uwan shaw Adam bad ka im mangasngi napadengi ding ha man ki janmit kamda me hakasngi bakila lepop ublay ulawan Henry shim lalap minda ujisu lawan badu lalap iya ka Maria Magdalena kabayang kum ka apostol kum ka sinran kum ka bangit ba kongo iya ublay ko himen ko para kaneka jimbatay halor ka jimmi pa jongu Chris ka kot ka veringi biang sha kaneka kper ka jimmi pa jongu Jesus Christ kalong ka jimpli biang iya ka jingkang jangka per Eden balakangs back nadu ka por Adam bat ka im kalale pop bangi puli ha ka kitab Genesis ublay wala kang iya ka jingkang jangka per Eden badula bu arngot ki angel ha ka jingkang minda hakane ka jingtep ngiyos ngaw haka kli bat ke jat jong ka jaka balak bet the tep ya ujisu don arngut ki angel kane kalong ka per Eden bat ka jingkang jong ka per Eden kalong ka jingtep jong ujisu hangda ki ap arngut ki angel baro kine kilong ki badap da ka jingmut ka bayar bat ka theology kabadap da ka jingid ublay but haba ngistang ban puson halor kane ngistang ban yo iya ka dak ka shin jang ka jimpenim hakama jongi lada ngimla ban sautu ya kane ngimla ban i shirhem ya ujisu ka Maria kala i shirhem ya ujisu
kane kalong ka dakashin jongki mangi kristan lada kino ki kristan ki kloi ben ishirhem ya jisu kinyo rung biang hakane ka per eden balong bala sumar da jisu minda kane kalong ka jingkon yanga yapi sha kane ka per jongu jisu balong ki dekot ba pura jong kane ka per nagataga daw habaw jisu hikai bun ke baro ula kren habat haba ushang harut ka duriaw ula ong syapang nompet ula late ban pet udom bet ban sna ban tau biang ya ka per baladu ulong uba risumar ya ka per ulong uba pay sumar ya ka per lada manga ban mapi ngi kloy ban ngait ban idiaw jisu ban ngin kerlalong ki kon jongu pediang yauni raboni pendemai ke jingade jongi badune raboni bad snap bad shashkor ya raboni habau kot yapi kloy ban jibab yawu watnum buria lade watnum pet jingai nawu kane kalonga kubo jonga paskha naga benda jongi u jisu onong sumar per u wanshangi ivei pa iveiro jisu be id karku kardoyangi penslayangi ikayangi bangindup laban jubab barabor haba mekot yangi ban rung shakane ka per kabardap daga jim bor janga jim penim chame enyaro ya utrai Jesus Christ Amen. tangin plai ka jinget ka jongi nganget Our blame, our bor baro dong ta ka beneng bat ka kendo bat how Jesus Christ ukun marbeju Marapuna man sim bakuid ya balakana ka Maria te isoti bala shala bein ha Pontius Pilatus la sanar pna yawu ulayap la tab yawu hakasni kifiyap hakasni ka balai la me pan ne gibaya la kyusha bani ul play power and board baro Barka jigmi pat ka do barka jigim bam jikot amen Lai spark propla. to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallang ba pediang hon hau blai upa badon bor barom To try bring it in Yan in Ji Jong Pi, and I'm Jiro, Rob, Tang Jong Wu, Gajiwantoyangi, but a Kapalam, Hui Jong Wu, Barok away. haka jingisne jome ko trai ngikar pad to pediang ya jing tarwa jangki inka sem jome ba hapo ke jingyarap janga jingeda jome kanom duno ya kata kaba
kala iyo pediang pat kan yo ya ka jingai ki bane junom da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bepim Rengka berpiru. token tiu ya la ki donod Ikitiu isau try. tongin aingu ya utrai ublai jangim Kasong hok berkadei. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bani ro yame ko kinran henry kamdam ha kane ka tayo paska nia ro pendon buram shushu yame na ba yawu krisukun lambarot paska jangi lakinia na mar ma uken ulong ukun lambarot bashisha balakitno yagi pop ka parte uba da ka bayap ula pendu ia ka jingiap jangi bada ka ba mipat ula penyo biang ia ka jingim jangi na markata habala dap mia daga jingkamen paska ka prate baro ka we karsa daga jingero yame ki bor beneng ru bat ki kinhun angel ki ruai lang ia ka jingruai janga burom jame bat ki yapen pana kalem sange Kohemen ko para tongin tuwai bangin yo jimpen slay temai halo jangi baro daw men siem bakuit ballo ki kun bas ngau tu shai kadar ya ka jingkot jangu Jesu unong sumark per ubakwa ban pinrung yangi vei pai vei sha kanek per jimpenim aga jingim jangi dashisha melong ubakuit kotrai katame jang ka jingkuit barro namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pha eu men sim jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangotrai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu bada ka baingu yame ulakdia yavu badula ai halagi senran u ong to shim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpim haka ju karu kamenda lalaya bam ula shimia ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage sentran u ong to shim bat to dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batti mai bad bam jikut ya ka ben penmi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jimmap ikipop to leya kane ban kan mau iangam Kosnam bakardor jangu Christ to pen kodi yang men siama dim pen koi pen kia ki bapangi pashitam yada yang inau bamen kajimaya jong kajinget Kata sin bagi
Namar kata, ngi kiba penmenta ya ga jingia ba ka jimmi pa jongu. Ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim, ba dia ka kuri janga jim penim. Ngi da aing waidem, namar melanyu yangi kiba bit, banya hakama jamme barban shakriya me. Da ka bas ngi verit ngi karpadia me, bangi kiba yo binda hakamet bagas nam ukris, ngin long kiba la penyat li kawe da umen suyem bakoi. Token mau ko traya kabalang jamme, kabala priang hasotala ka parte, bato penjanaya ka haka jingit. Rengat bado Wilbert Marwain u Bishop Jongi, bad baro ki lindo, bad ki riniam. Pakan mau lemro ya ki himen ki para shinrang bad kinde. Kamkar pangi duai nagabinda upa bakoid Francis. Nagabinda ka jingja taid bam jikut men siyam jongi. Kibela yotia dakava kermen yaga jimmi pat. Badia baro kibela kalat no haga jingisne jamme. Topadiang yaki shaga jingshai ka kama jamme. To isne yangi barongi karpadiame. Barengkat bat kamaria te soti bakoid ka kame jongo bale. Ujaso bakoid o kurim janga. Ke apostol bakoid. U Francis desires bakoid. Bat baro ki rikoid. Kibela pins mabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit benyo bintalem haga jingim bam jikut perbangini ro bat pendon burami me da ukur jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallang hamayu blayu pa badan bor haga jingelang kawai jungamen siyem bakuin baro kaburom bat ka jingero junom la junom. Amen. Ko himmen ko para tongin duai kumbau Jisu lahi kayangi nagabinda ki jing tumu baper ka jongi nginang duai ru nagabinda ki jing don kam janga balang baroka we ngi duai nagabinda upa ba kuit temai kadba ka proses ban jid ya upa ba kuit temai kan stang kapadeng arposngi ngi duai babaro ki cardinal kinangi ojim barsa janga men siem ba kuit kakkum ga mon janga beneng kenjid ya upaba kuid uban yalam ya kabalang kumbala yalam ya upop Francis. Idwai nagabinda ka retreat divine mercy kabangi pelong nadu arpo san hadu arpo hinyu tarik bakane kalong shisha ka por janga jingger ku karhai ya baro ke bawan shimenda. Kopa jangim baha bening kalong ka bakui ka kerteng jamme kanwan ga hima jamme kalong ka mon jamme hakenda kumbaha bening to ai yangi menta ka jimbam jangi ka bahala gasngi pada map yangi rengkang jangi kumbangi rungi map iga beles niu yangi pada watialam yangi shaka jimpan shoy henry taplait yangi na ka basiniu taplait yangi ngi karpat ko trai na jing siniu baro ha ka jing spoon jamme to ai jing suk jing sign ha gisngi jangi kram bada ka jingarap ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop badingi yo jingedana ka jing jin jar baro kabangidang ap kamelendi aga jingkarmen bakuid bat ka jingwan pa jong nom penim jongi u Jesu Christ. Namara ka jume kalam kaima ka jume ka bor ka bro sinom la sinom. Kotrai Jesu Christ me ubala on haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pedi ki pop jongi Henry aga jinge janga balang jamme bad haga jing spoon jamme tai haka yaga jing suk bad ka jing yatele kawe katkum ga mon jamme mame uba im bad basensha genom la genom. Amen. Ka jing suk utrai kandon barabor renka bat pim Renka bat dap daga jing idu Kristo ngini aingu markelia.
Hakami ukun lambro jango blai. Hakami ubakit na ka pop janga parte. Sukito ke bala kot shaka jingkawai jango kun lambro. Kamet berkesnam jango Chris kan ringa shaka jango pamchika. Amen. Trai Jesu karko kardo yangi kadba melap sa yangi daupu na bening daga met bagas nam jome melapin bit pin biang yangi balong ikon jong ka kper jome namar melong unong sumar kper melong unong ikai melong uba id yangi melong uba pensle yangi pensle abaro kene ikon ke bashimenda ha kene ki yukerish bakoi ke bashimenda online ke bashimenda Agani ke jaga Jesu karku kardoi ke jingang nu jongi barho kumba ang nu ya kamaria Magdalena ngirung yang nu nagabinda jome iwad yeme isausi habangim lap yeme ko Jesu karku kardoi yang imenda pen gandang yang imenda pen slay ya ke jingim jongi bai 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 bangindup la ban kindiu yeme haman laki binda jongi jingim jongi hallelujah 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 Hallelujah, 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 la 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 la, hallelujah, 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 la 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 la. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus, Jesus, Jesus. Tangin duai nagabinda ka jing tumu. Jongi ivei paive. Ni duai nagabinda ka jing jatait bam jikut min siem. Jongi pa bakuid pa Francis. Ko pa ubaha bening. To ai baka jing eit ba mela ai hangi. Haukun jame Jesus Christ uhimen jongi. Pad baka leading janga jing eit spoon. Kan klang hakidonu jongi. Dau min siem bakuid. Kan kersi biang hangi. Ya ka jing kermen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jamme to ai ba ka jingai e jamme kan pin kerla dur yangi shaki nonglur lingka bam ju shang tai ban bet iki simbai janga gospel to ai ba ki tu ki simbai kan pin kerla dur na shapo ya ka jait ben riu bade ka perthe mariang baro kawe ha ka jingkmi lindi batikana ya ka bening batimai bat ka perthe batimai Haba enda ya ki bojung ubamen la vingno kaburom jome kan ting shine junom tai ba ka jinga e jonga jubilee kan kersiu biang hani ki pilgrim jonga jingkarmen ya ka jingang nod ya ki tiat jingkan show habane ai ba kata ka ju ka jinga e kan pinsa priang ya ka jingkamen ba jingsuk jonga nong sis pa jongi satala ka perthe shame ko ble jongi bala kerku junom Kalong kaburom part ka jingyaro junom amen kabangi duai ko pa jonging duai na kapenda ka jingja tahit min siam jong pa ba kuit ko pa jongim ba habening kalong ka ba kuit ka tang jamme kanwain ka hima jamme kalong ka mon jamme ha kendau kum ba habening to ai yang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasngi padamap yang igrang khang jongi kumbangi rungi map ikabales niu yangi badwati alam yang isha ka jimpan shoy Henry tapalait ingina ka basniyo men kublay ko Maria kabadap ta ka chinga e ko try den bet pa la kar kuya pa na pte kinte pala kar kuya usop po jom pa jisu ko Maria ba ko e komi jong blay duai na ka binda jong iginom pop minda bla ka por ka jingya jongi amen ka buram hau pa bla kun badamen sim ba kuit kumba kalalang ka paminin kong kum juminda bda para bo junom la junom amen tongin ya duwai tos ngap yangi ko blay badon bor baro bat kumba mela ai ha ke yinga sem jamme ya ga jinga e bajanai janga baptisma kumdaru topin kre ya ki donu jangi naga binda ka bainong janga jingkamen junom da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bet pim blay badon bor baron kar kuyepi uppa baru khon baru mensi mbakuet Ya lesuk ben pen pana ka kubar babha jong utrai da ka jingim ka jompi haleluya 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 Nomor 2